Ahakoa e hara a Health West I te ropu hauora Māori, ko rātou tētahi o ngā kai whakarato I te rautaki hauora ia whānau ora. Tērā te whakapai tuatahi I puta ake I te oroko hanga ake o te kaupapa whānau ora, mā te Māori anake ia. Nō reira he pēhea nei ngā whakaaro I te whakawhiwhinga o tētahi hauora auraki ki te mana o whānau ora. He Pākehā tōna hanga, engari he Māori te whakaaro. Ko te whainga matua, kia whakamanatia te nako o tā rātou nei whānau, te mana o te whānau, I raro I te taumarumaru o te manaakitanga. Mō ngā marama e toru te puna manawa e whakatūwana I tētahi tari whānau ora, ki te taha o tō rātou ratonga haumanu. Kāore rātou I whiwhi pūtea I te kāwanatanga, nō reira I hīkaro moni ai rātou, I tā rātou pūtea matua. The demand for the service is really huge. As you know, West Auckland has a large high needs population and many Māori whānau, and accordingly we've invested more resources, we've added more whānau ora team members to our team. Ahakoa ko te whakaaro Māori te tūāpapa, kai te tūwhera ngā kuaha ki te katoa. Ngā whānau katoa ahakoa nohea, ahakoa koe, ko ngā whānau katoa, koe nei rā. Neke atu te kotahi rau toru te kau miriona tāra te pūtea kai ngā pūkoro o whānau ora, hei māhora atu ki te marea I roto I ngā tau e whā kai te tū mai nei. E ai ki te kai whakahaere matua, ko te mea nui kia whānui te titiro. Budget is a very significant and very important, however it's not the most important. Families actually need a whole lot of other health services, including housing, including WINS, including a number of other different sectors, so that we can actually go right across all of the sectors to ensure that we actually meet their outcomes. Kua whakaritea tētahi tono, kia whai pūtea rātou mo whānau ora I te tahua pūtea a te tau e tū mai nei. He te Gardner, te karere.